haray mi hewlike mo fop la landis ko jawontre parti ji mom alla taw hara ko jawontre parti ji mo wonbe sibude Fodia Image Diallo en nayi o conseil do ko tawata en fop meden en gentike en yi vendredi passé ko be yawno don Ousmane Gawal ko yawno do juulugol ka juulirde ko tawata on yi ko himilia kon kayasi duwaoji waddi nder ton e duwaoji ni waddi din kayasi no sedi ha ton be wolno don be ni alla foti ni he be imamu be tigri billahi sandari ami gitike ata hay go be andi konno duwa wadede kono be fanki tun jokki haaje mabbe se yiwi don are non hande kadi yewte parce que en yi ko himilia kon o yalti o yi kadi fay o dabbito be wadu be dun non o négocier mabbe ha to geri hande kadi no be fala joinde base manna sera gon hande kadi be fala joinde tobbere partout au monde hanon be lanna non irde peda si nyande be lanni irde penga wo be imono hande kadi be wandano petit Ousmane Gawal petit ko adanju na dañu ko mawdon wonno yidir mawdon wonno yidir bondo wonno yidir si tayno mo mari hakke o jabay ko be imamu be conseil mo kon o yi démissionnano ka parti CNRD ni parce que CNRD na e parti politique déjà nyande mamadi annonce den nyande mamadi yalti o annonce o inni o wona candidat ko nyande parti makko inete ko parti politique illa ko na dum wata en compte CNRD ka parti politique ko de deuxièmement si tay be bittini ko der pays ton be yalti be sikki be bittina ko baawa hare ko ne on dutturi hare ko ne bepperi hare ko ne on anda ko wadete so wona dum be wata bittinde kala lagine ton be yalta do be na be bittina Mamadi o indi ke ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du CNT ne porterait candidat les élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Si tay be yeddi dum no fu be yalti do be wadde ko be ko i drame ji feddi dum fu ko de lagino dum foppo e mudu do ngandi iden jori do iden sutena Mamadi Doumbouya mi sutena ta mi en combattre Alpha Condé ha o yani fe be sukabe do be pide de mudo Mamadi ko pay kunni wona e jodo jento e inne do en combattre makko lanne ye giccano demmo jabane mudum giccano demmo fionno peti mi giccano Mamadi Doumbouya mama peti mi yaltitana e ondo ko sikka billahi mi yaltitana e Mamadi ko sikka Ousmane Gawal ko minatama jabo conseil be mabbe ko yotuma démission sila falar de ko deuxième a démission ay totaw a me holma nyande me holima wo on semaine na rumana to mais awata joda gol ton inna commande to kadi autre parti politique ko awata marcher non si da fala won gol président de l'DC arta e démissionnata o ha me holma nyande me holima wo stay way buuji kutka ko tayala gisul wawata buujude mais de wa malam praso kono awata joda de ka CNRD ida andi ko ministre de transport on imoda araga ay ko jaggo e nafigaga e bonki on dawari don mi ko minata tout possible Guinée en fo watta hila modja Ousmane Gawal kala mo mimmini dum mo dabbude tun tobbe to o wi hay mo lansude ni meloji makko ni e partout plateforme ni kala ko ida ko inde Ousmane Gawal réseaux sociaux fo ko inde Ousmane Gawal e bawri e Mamadi Doumbouya tene hila dum ko no to woni do la Guinée ko billahi mi humpa nyande o transition parce que beero be yanele la humpa nyande beero be yani nyande beero be yani be imbe tay ko lamugo immoy wallahi mi humpa ko no be fe roita la humpa dum non parce que be fuse mudu onana ko be yikon o be bamba Mamadi Doumbouya be sekoto mo be daba mo kala ko fala hande dum non hande fe on ngom cadre be meme fu bawuri ala gisel Ousmane Gawal e Thierno Mamadou e sifa be ngi fu yaadu be be si be fu datori ke yonde est ce que hande goddo no wa yalta do revendico ko en be fu be wata nyibinde démocratique leydi men e Mamadou Biya fuki o ya démission nodo on mi la holi hakile on la holi famo ngu be fu si jodi ke e be jodi autour de la table be jodi ke be yewti ko honno be wadirta constitution tigi tigi parce que salari hande américain be développer ko sab constitution mabbe mo be joini on ko sabu dum sina dum est ce que be wa yarde yeso wata yar leydi ndi développer auto manun dawade la Guinée en fu akita wa fu se modu hay e fus en yahal taw ko minata si sayi en tant que yimbe be no yalto no kalno wala fi leñol mo kalno wala fi piije ko hoore jon fewa si hoore jon fewno wan Mamadi di promesse ji do jettuno fu migi to de fata so arno wunni di o respecti kongol makko ngol o organiser election ji fu o halfi o jetti lamgo o jonni duwaro o indi ko dum do duwarede lagine anno joni en feddino do be ko wadugol campagne ko be hadono fimu be jettugol yimbe wara jettugol yimbe luttina fimu Aliou Baye akitama wolede fimu Habib Marwane la même chose boni ke menge bilo ba anda si ben wuri ma si be wura an ara sutena be dictateur be waro be si banu wawata yari de lagine ko ma imore
hewti non ko imade hande kadi nyande non di campagne mabbe do be duman be sikiro be lanni parce que Morisanda yaltuno inni constitution hande kadi woni prebe wawa yewdo ko election be yi referendum be wadi do ha le 5 septembre diana ko don fudoto argol mo si sawri ko referendum ko 5 septembre fudoto ko de wawete yaade election be ni Mamadi o yalto ni election goto waday au moins election ji fo wala 2025 do Ousmane Gawaini, c'est impossible de tenir toutes les élections en 2025. Uno awataya bauri ini élection il faut wana 2025. Inno kombo ima begete mokala no yaltire no woli ko fala wo lagin hewti ko immode hewti ko immano de bedo no be sikode baybe wadde di campagne ro jamano hidbe jama be famali be ko baybe hibude 50 000 20 000 ko wari jamano yaltude wola nyani no yaltude wola ko fala be fus e mudu Mamadi ne s'en sortira pas dum yewti ono ande capturé marro. À très bientôt, Fodia Imaz Diallo. Païkoula Bakoum, Païkoum Markoum Akei.